Kasenjuk kitrai kendo wasan lingdo sangliang maupun area bat kasenjuk seng samla sinong wasan lingdo henen kasengi ka arkhuna terik unaitung kilai kendo yo sembut menteri rangba kajela upa prostun tinsong ha kabayade bakakinsi hydro project stage 1 wa stage 2 habakran bakilat khai khubor upresiden ka senjuk seng samla sinong wasan lingdo uba zandi merthong ulong baharin kajingmi khubor bak sarkar jela kala pendamno yakani ka project namar kajingdon jong ka uranium hakathan kala pensosi yaki Ulong baka project kabaki pendam kadaitang ke stage 2 hendai habaya dei baka stage 1 kiba hap hakawasan lingdo seneng kimpat pendam namar bakamdan hajan uranium bakamdan ganu kanu kajingkta ulong balakat san senam kene ka project kelayat nadu balasoy ya ka MOU house nam arja nyo nabian junisar ba kinhaban stambian yakam kumda kilayo banwan bang stambian pat kajing kilale biang kata kasorbi kata mai kejukin marba kimle shui kata ka sorbi ko manswan marba manta kin chulen atau kata ka pumping kabakin pom shwa ya kan ko nan tu na wa sajrong panang tu kin sabhap yang pa kan ko kan kian sha piak sha poknang tanam ta kata ka environment ya kabadai bagan ni report nak dia macam ka MS antna la depan summit saka government mentang hagi ni kisi la den government mentang kadang studi ya kata ka report ya ke jingna sorbi biang ngejongki ya kata ka pumping story naga bentang kan nika kam tengi kerman makalian suni tengi ong ngilang keren sai ba bada tan pen slam isu ngim pansi bangim saksu ya ketika company ban one tray ya caka ka nama apa khasan slam kala isu penset ya kapor jo kitra caka macam pai pak jo kecela ni ong pangata ang pen slam kumut ba government kan ya gru ni tengi ong manai I know ekiwai company kiba angnut ang tray kan project nama ngitip pagidang bun kiwai ki company kiba angnut menteri kan project dan rei kenika MSR kenapa kalau sponsor ya kenika rei niai up ya kata kai ke jumpa pangin sayo nang ngin senang yai budin ya kini rei ladang nang slam ngim si hapan sim ya kan wai pat sen jam pangin hapan pangin tre isu ya kini company